Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo nas u još jednoj epizodi našeg serijala Što studirati. S nama je kao i uvijek još jedna gošća. Ovoga puta jedna gošća sa, ajmo reći, posebnim iskustvom. A o čemu se radi saznaćemo malo tokom ove epizode. Za početak, evo, predstavi nam se, kaži par riječi o sebi, tko si, što si studirala i da, malo o sebi. Ok, dobar dan svima, ja sam Danijela Grabarević iz Slavonskog Broda, imam 36 godina. Studirala sam strojarstvo u Slavonskom Brodu, magistrirala sam prije 2 mjeseca. Prije toga sam studirala, znači, ove prve 3 godine koje sam završila prije dosta godina, iskreno ne sjećam se sad točno, možda 2017. 16. 15. tako negdje, pa sam onda malo pauzirala ovaj ostatak jer sam radila već. Znači imam kćer od 10 godina, živim i radim u Slavonskom Brodu i evo, to je otprilike to. Završila sam matematičku gimnaziju, isto u Slavonskom Brodu. Prvo pitanje koje mi zapravo imamo je jesi li upisala fakultet koji si željela? Rekla si evo već na samom početku da si ga i završila, pa nas zanima da li je to možda bio fakultet koji si ti u startu željela i kojeg si možda u startu upisala? Iskreno ne. Ja sam znači završila 2004. Matematičku gimnaziju i tada još uvijek nije bila ni Bolonja. Tada su išli prijemni ispiti i ja sam se generalno pripremala za nekakve zdravstvene, znači visoku zdravstvenu medicinu i to sve. Na prvom roku nisam upala na medicinu u Zagreb gdje sam htjela. Na drugom roku sam upala u Rijeci i prvi tren sam bila kao oduševljena, međutim onda sam shvatila da ne želim u Rijeci studirati, jer mislim u to vrijeme kad imaš 18 godina imaš to tamo neke druge filmove u glavi gdje sam ja vidjela kao nema nikog od mojih prijatelja tamo, ne želim biti tamo, jel? I nazvala sam kući i rekla kao ja ću se vratiti kući. Tata i mama su bili naravno na aparatima, što se kaže. Zato što onako kao ne možeš se vratiti, mislim tad, ne znam sad kako je iskreno, kad je ova državna matura, ali tada si plaćao svaki taj prijemni ispit. Znači na svakom fakultetu je bio tipa 500 kuna prijemni. Znači ja sam išla i na ovaj i na onaj tamo sve i kad sam upala ovdje kao to je bilo top, jel? Super napokon. Međutim ja sam odlučila da to ipak nije to, nema mojih prijatelja, šta ću ja tamo raditi, s kim ću ja biti, to je bila tragedija mog života u tom trenutku. I onda sam ja odustala i vraću se u Brod i 1 godinu ću pauzirati, onda ću ja na godinu pisati u Zagrebu medicinu. Međutim, kad sam se vraćala, čula sam se sa svojim jednim prijateljem i kao, šta ćeš sad? Ja kažem, pa nemam pojma, ne znam, mama i tata ljuti, ne pričaju sa mnom. I ja onako, pa šta si ti upisao? Kaže on, pa ja sam strojarstvo u Slavonskom Brodu. I onako, šta je to? Ja nemam ni pojma, ni šta je strojarstvo, čim se oni, skoro čim se bave. Da, pogotovo sa gimnazije, take neki predmeti. Da, kao šta je to, šta ću ja tamo? Kaže on, pa kao imaš prijemni sutra, ujutro, fizika, matematika, bla bla, kao to onak, mislim, iz srednje, nije ti problem, kao pa daj, molim te, probaj, pa šta tu 1 godinu, pa na godinu ti idi gdje hoćeš, znaš. Pa kao, ajde, okej, bar da mamu i tatu ušutkam tih 1 dana, pa kako god bude, znači. I onda sam ja otišla na taj prijemni i čak sam bila, ja mislim, na vrhu liste, mislim, iz prijemne uopće nije bio nešto težak, matematika, fizika, meni je to još iz srednje i još ti priprema od te medicine i toga bilo, ja sam to riješila onako lagano i upala čak bez plaćanja, što je naravno, kad sam ja došla kući i svojima rekla, njima je to bilo kao, super, odlično, kao, ne plaćamo godinu, ona ide. I uopće nisam imala nekakvu ambiciju to stvarno završiti ili studirati ili nešto. I čak sam ja tu prvu godinu bila na tom faksu, onako, tu je bilo najviše te neke matematike, fizike. Ja sam bila top, jedina na generaciji dobila 5 iz matematike. To profesori su me dizali nebesa kao da se ne znam kakav štreber, a ja u biti sam obični kampanjac, ali generalno full kampanjac. I onda sam ja tu kao na toj prvoj godini sve nešto s 5, bilo sve kao super, ja oduševljena, ajde kao ostaću ja tu, nema veze. Našla ekipu, bilo mi je super s tom ekipom, totalno su cool, kod kuće sam, naravno mama kuha, sprema, ja ne moram ništa. Da. I samo izlasci, faksi, to je to. Ta prva godina je bila top, stvarno je bilo top. Onda mislim na drugoj godini tu sad već kreću kao malo, aj rećemo to teže, jer kao ovo što teški ispite s prve godine si mogao prebaciti na drugu, pa znaš kao to sve nešto bilo dobro. Da. Međutim da se mi razumemo, generalno je strojarstvo jako težak fakultet. Da, naravno. Stvarno je. To smo baš i čuli.
Da, mislim, stvarno je, ali nije nezavršiv, ne znam kako da kažem. Samo da treba učiti, apsolutno treba. To ljudi ne znam kako imaju percepciju, ali nadam se da imaju takvu ako već idu na taj fakultet. Evo, što se tiče stvarno strojarskog u Slavonskom Brodu, jer tu imaš najviše, ajmo reći, iskustva, možeš li nam malo reći više o samom fakultetu, odnosno tvome smjeru koji si ti upisala, je li to bio 3+2, 5+0, pa je li imali nekakva podjela kad se dođe do diplomskog da se možeš opredijeliti za nešto drugo ili nešto tako? Generalno, kad sam ja upisivala tada je bilo 5+0 i bio je drugi onaj kao, nije sve učilište nego ona kao viša, ne znam kako se to zove, to je bilo 3 godine, jel? Ali sad po Bolonji ide 3+2, znači imaš te prve 3 i onda ideš u biti i u prve 3 i u te druge 2 se biraš smjer, znači imaš strojarske konstrukcije, imaš ne znam energetika, taj neki kao menadžerski dio na tu foru nešto i odvajaš se na smjerove. Na ovoj druge zadnje 2 te ne znam na magisteriju tu ima ja mislim 4 smjera. Ja sam završila strojarske konstrukcije. Ja sam te htjela pitati, ti si spomenula već bila da dok si došla do te druge godine, da ti je nekako bila već malo teža godina, a nas zanima koja ti je godina onda od svih nekako stvorila najviše problema i možda ako si imala nekakav predmet koji ti je stvarno najviše problema na kojeg bi možda htjela, ne znam, malo ukazati pažnju svima onima i koji će upisati taj fakultet. Ovako, što se tiče Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, pričano za njega, tu dosta ljudi imaju problema sa mehanikama, ima nekoliko mehanika, fluidi, tako ti mislim fizički, gdje je puno fizike i matematike. Ja sam imala, na primjer, s mehanikom problema, puno puta sam polagala, ali taj profesor, on je sad otišao u mirovinu, mislim da je to sad puno lakše. Puno puta, tipa 9, 10, ne znam, sam puta išla na taj ispit, mislila sam da neću nikad položiti, na kraju ok, prošlo i dobro. Ali ovih par ispita koji su onako tipa terma, koja je jako teška, nju sam prve položila, čak ni ja ne znam kako, nemam pojma. Ali to su kao ispiti koji stvarno stvaraju puno problema u smislu težine, jer ima jako puno i jako je to, pogotovo ovi koji su išli na tehničke škole. I to oni stvarno imaju problema s matematikom i njima je, ja vjerujem, stvarno jako teško, još više nego nama matematičarima. A sad ovi drugi predmeti, nije to tako teško, tu je više do samog profesora. A ako ćemo biti iskreni, ima ih stvarno puno koji kompliciraju stvari koje generalno ne bi trebalo biti komplicirane i traže nerealno dosta. Tipa 70% za prolaz i takve neke stvari koje po standardima, znači školskim, ti kurikularni, kako se kaže, nemaju nikakvog smisla. Tako da nije to tako, ti stručni predmeti, nije to tako strašno teško koliko je problem profesorima. Mm-hmm. Misliš li da oni možda sa razlogom traže toliko puno ili je to jednostavno njihov osobni odabir? Pa ja bih rekla da je to, naravno da trebaju tražiti, to apsolutno nije upitno, zato smo tu, ali mislim da nekakvi predmeti stvaraju problem koji apsolutno, tipa ja sam imala najveći problem od svih predmeta s predmetom koji je rang, reći ćemo, vjernauka u osnovnoj školi, otprilike. Znači neki predmet koji stvarno, ne kažem da ga ne treba proći, daleko od toga, ali to je predmet koji bi trebao onako biti langzam, idemo kroz to, prođemo, ok, upoznali smo se s materijom, idemo dalje. Ja sam se na tom predmetu na kraju ispisala s faksa, jer sam imala takav problem s profesorom, da sam na kraju se posvađala s njim, uzela svoje papire i otišla. Kasnije sam se ja vratila sad na magisteriju u Slavonski Brod na fakultet i opet s istim profesorom i generalno istim predmetom koji je kao na magisteriju kao nadopunjen, sam opet imala do zadnje, ja sam zadnji dan nisam znala hoću diplomirati zbog tog. Znači opet nemoguće da je 2 puta, razumiješ? Tako da u nekim predmetima naravno da treba znati, uopće nije upitno, ali ne možeš mi tražiti, ne znam ti kakve gluposti za neke predmete koji stvarno nemaju primjenu generalno, jel? Ja sam odmah, ja nisam glupa, dakle ako sam već došla do ovdje glupa, mogu svašta biti, ali glupa nisam. Nemoj mi vrijeđati to malo pameti što imam, znaš. I dovedete do faze gdje onako više neću. I to sam prvi put kad sam to s 3 godine ispisala, da doslovno je tak bilo
neću kužiš, ne zanima više ni nikakva diploma, ni briga me, naću se, nebitno. Ali sad kad se desilo nakon ove, sad na 5. godini, rekla sam, ne, sad imam 36 godina, znači sad ja idem do kraja, gazim, znači po mrtvima, doslovno ako treba, ja ću ići išla sam na kraju kod dekana i svuda, znači ja sam to izvukla na svoj mlin, ali tad sam samo ja ovdje van, uzela papire i znaš, mene su svi kad nemoj, 3 ispita ti ostalo do kraja, briga me, ne želim. Da, i da je jedan ostao, znači bilo je previše. Zato kužim. Znaš, taj osjećaj, to je grozno. Ja sam tebe sad htjela pitat, već si bila i spomenula malo kakav je odnos profesora i studenata, da oni nekad znaju biti strogi, ali nas malo zanima to više, kakav je odnos. I zanima nas još na koji način si polagala sve te predmete, da li si imala samo ispite ili si imala možda i nešto kolokvije ili usmeno odgovaranje ili ne znam na koji način je to išlo. Evo, u prve te 3 godine, odnosno kad smo još, ja sam ponavljam, bila već po starom programu, tako da tad još nije bilo Bolonje, nisu bili obavezni kolokvi i te neke stvari. Tad je bilo drugačije, mogu si ići na kolokviju ako želiš, bla bla, to je tad nebitno dio, sad za ove nove studente to apsolutno ne vrijedi, ali sad evo na ove druge 2 godine na magisteriju, ja sam bila vanredno jer radim, tako da mi smo imali dosta predmeta, pošto sam upala u onu zonu kad je bila korona, mi smo imali online, i dosta predmeta se polagalo online preko ovog Merlina, što je bilo u jednu ruku čak i ok, iako naravno tu se moraš pripremiti, tipa imaš, znaš, dođeš na pitanje, kad pređeš na sljedeće nema vraćanja na staro, tako da to je sad opet dvosjekli mač, ako znaš odgovore nije ti problem, ali kad se išlo redovito na faks i to, bili su kolokvi, stvarno što s toga tiče nema se šta reći, nakon par predavanja bude kolokvi, ali sad koliko je podijeljeno, koliko je velik kolegij o tom potom, i većinom nije bilo usmenih ispita, većinom je sve bilo pismeno, kad uspješ položiti pismeno, s tim da je bilo dosta seminara, u svakom predmetu si imao tipa seminar da bi dobio uvjet za recimo izlazak na ispit ili potpis, zavisi u kojem predmetu. Znači generalno smo pisali najviše tih nekih seminara, ali mislim da je magisterij je tako nekako podijeljen, čini mi se, što na ove prve 3 godine nije bilo tako. Bilo je nekakvih predmeta u kojima si morao predati koje kakve seminare, radove, ali nije bilo uvjet za tipa izaći na ispit. Ovdje je. U 90, ja mislim, % ispita je bilo napiši to i to, pa dobiješ uvjet. Ali sami usmeni ispiti, ne. I bila je opcija kao ako ti se ne sviđa ocjena da odeš, što naravno niko nije išao. Mene zanima, sama si rekla da si prvo upisala 3 godine, onda si nakon se odlučila za ove 2. Možeš nam objasniti ako nije problem zašto si se odlučila za ponovno to vraćanje, da završiš i taj diplomski i možda na koji si način onda što ti je trebalo da se vratiš nekako za one koji možda razmišljaju o tom pauziranju između te 3. Pa vrlo je jednostavno, ako si završio 3 godine predaš papire, odnosno te diplome i to šta je već stoga i upis je, nema drugih uvjeta, znači predaš papire za upis, platiš godinu i to je to. Ja sam, kako sam studirala po tom starom programu, bilo je drugačiji totalno raspored ispita po godinama raspoređenih, tako da sam imala nekakvu sreću gdje su mi priznali određen broj ispita, čak možda onako 10, što je dosta, sa tih starih kao godina kad sam studirala. A zašto sam upisala? Pa iz nekog možda, neću reći inata, mislim imam dovoljno godina da se ne moram inatiti, ali onako znaš kao tu ću ja sad završiti ovdje odakle sam otišla, znači pa taman sad mi to bilo zadnje, tak nekako bez veze. Nije čak na poslu koji radim mi trenutno ta diploma ne predstavlja nešto spektakularno u promjeni statusa ali nešto tako, ali onako kao ja ću upisati to. Jer mi je, ne znam, mislim da 5 godina vrijedi, da, mislim da 5 godina ti priznaju ispite koje si već, ili tako, ne znam sad, mislim da je 5 godina, koji si položio nekad, on ti vrijedi. I onda kao tu mi je to nešto bilo na knap, rekao, to ću ja sad, i oni su me stvarno, ne mogu reći, priznali dosta ispita, i onda sam ja otišla, predala papire i to je to. Nema neke sad, a pogotovo ako si studirao na istom faksu, doslovno povuku ti podatke i dođeš, upišeš. Nije komplicirano, stvarno nije komplicirano. Htjela sam te pitat,
Kako bi onda usporedila nekako svoja očekivanja prije nego što si upisala tu prvu godinu i sad nekako kad si završila, kad si upisala još te 2 zadnje i završila ih, nekako kako bi usporedila svoje očekivanja tada i sada i što bi možda savjetovala svima onima koji možda se i nalaze sad eto u situaciji da možda žele pauzirati godinu ili da jednostavno misle da odustanu ili da se upišu u neki drugi fakultet, što bi im nekako savjetovala? Pa kao što sam na početku napomenula, ja tada nisam uopće imala percepciju što bi ja radila s tim strojarstvom recimo kad završim ili koliko je to zanimljivo, nezanimljivo, znaš, ništa. Međutim, sad, ja radim već u struci 8-9 godina, tako da, ajde recimo, od kad sam se zaposlila, to je izuzetno zanimljivo. Izuzetno, znači, dinamično, jako puno se radi, ali ništa nije onako dosadno. I tako da, mislim da je strojarstvo onak baš cool fakultet, čak i za žene, iako naravno da je teže ženama u tom svijetu se probiti među muškarcima, jer odmah znaš, ja čim dođem oni, a ti si žensko, znaš, kao, nemoj se ne znaš šta je, ne znam, šaraf cigar, otprilike. U takvu imaju percepciju o ženama, ali ok, uspiješ ti to s godinama, razbiti te nekakve predrasude. I ja kad sam studirala, nas je bilo na prvoj godini 4 cure, i ja mislim da sam ja jedina završila od nas 4, a sad ih ima stvarno dosta cura. Mislim, dosta. Ako usporedimo te 2 garniture studenata, ima dosta. I mislim da ako netko kako da kažem, stopira, ako se zasiti, tako ćemo reći, ako se zasiti studiranja, mislim da je čak ok malo onako odmaknuti se od svega toga. Jer ja kad sam se vratila, bila sam odmorna psihički. U smislu da mi to nije sve bilo tako stresno, kako mi je bilo recimo tad. Onako sam se malo od svega toga uhladila i bilo mi ok. Evo, ne mogu reći stvarno. Mislim, uz posao je jako teško uskladiti te sve obaveze, ali uz dobru organizaciju naravno da to, koji svakom, mislim, u svemu se može. Da. Ko hoće uvijek nađe na neki način. Naravno, apsolutno, da. Definitivno se slažem s ovime što si rekao, ako se zasiti treba se malo odmaknuti, jer ja isto, završila sam preddiplomski i pauzirala sam koliko sad, 1 godinu, 2 i sad se već tek razmišljam vratiti. Nekako baš mi je to trebalo da se odmorim od tog nekakvog učenja i studiranja i svega i onda se vratiš odmoran, što si ti rekla isto, da. Ti si rekla samo na početku da tvoj fakultet, odnosno strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je težak fakultet i da dosta ljudi tako možda ne misle, ali je težak. Kako bi ti nekako cjelokupno, imaš cjelokupnu sliku od prve do zadnje godine, kako bi ocijenila nekako po težini svoj fakultet na nekoj ljestvici od 1 do 10? Znači samo po težini gledamo. Pa reći ćemo, ajde, neka 8. Da ne pretjerujemo sad, ali kad bi se naš rasporedilo to nekako težina na sve predmete, teže, ajde recimo neka 7, 8, realno. Nije neizvedivo, da se razumijemo. Da, ali treba sjesti na uči. Da, apsolutno. Znam da je isto još jedna dobra stvar što na strojarstvu ovdje u Brodu postoji i mogućnost parcijalne godine i znam da na nekim fakultetima to nema, tako da i to je isto jedna mogućnost gdje mogu zapravo i jedno i drugo možda mogu i raditi uz samo studiranje. Tako da postoji ta mogućnost, tako da se svi oni studenti koji pokušavaju možda riješiti prvu godinu tek, da se ne brine, imaju mogućnosti uvijek. Naravno, ako je to faks koji vas ne zanima, probajte nešto drugo, nije kraj svijeta, jer znam da smo do sad baš imali dosta iskustava gdje su nam rekli kao bilo im je teško, kao šta će drugi reći, zašto oni pauziraju 1 godinu i to je uvijek onako najveći problem, a zapravo, znači, to nikakav problem, ako treba. Kad se završiš, nitko te ne pita koliko si godina studirao, niti da li si pauzirao godinu, nisi. Ja sam recimo pauzirala 3 godine, kad sam to na prvi taj dio studirala, zato što sam rodila djevojčicu i bila je jako tešku bolest, ima i dan danas. I mi smo provele 3 godine full u bolnici, znači te 3 godine su bila katastrofa,
ja sam jednostavno pauzirala. Znači, nije bilo izvedivo niti da polažem, niti preko bubneću Zuma, znači jednostavno nije bilo izvedivo, nisam bila niti psihički spremna, a morala sam se njoj 100% posvetiti jer je bila jako bolesna. I ja to uopće ne smatram kao nekim svojim defektom. Znači, ok, život je tako ponese svuda, ali evo, na kraju krajeva uspjela sam, šta? Za sve nekako se nađe se. Ja sam sad i kad sam trebala upisati 5. godinu, na primjer glupost, moja full greška, nebitna, ja sam sve pogrešno zbrojila ECTS bodove i skužila sam, kad sam došla upisati 5. da mi fali 5 bodova, da mi fali u biti jedan predmet, možda 3 boda, ali tako nešto. I ja onako, šta ću ja sad? Pa ništa, pisat ćeš parcijalno. I ok, super, ja sam polagala ispite, razliku i nije uopće, mislim, bilo mi u prvi tren kako sam glupa, onako, ne znam, zbrojiti tih par brojeva, ali ja sam sebi zabrala da mi treba toliko bodova, kao imam dovoljno briga me, neću ići na taj zadnji ispit, a na kraju sam samu sebe zeznela i dobro, upisala parcijalu i nikom pa ništa. Da, pa mislim, zato kažem, stvarno, evo, nije nerješivo i on ne treba odustajat. Stvarno, ko hoće uvijek može naći način i izboriti se, kakav god da je i profesor možda da zeza ili ne znam, neke druge životne situacije, okolnosti, uvijek ako ima dovoljno volje, riješit će se, naći se način. Da, naravno, uvijek mora naći način. Tamo ne treba odustati, pogotovo to s profesorima. Ja nažalost, imam iskustva s tim, ne bih rekla mobbingom, ali stresiranjem od strane nebitnih ljudi trenutno u mom životu, ali dobro. Ali zapravo da kad sam tad prvi put sam stvarno odustala ko onako najopći obični slabić, pokupila se, okrenula i otišla. Što na kraju krajeva sam samo sebe zeznula s tim. Njemu se ništa u životu nije promijenilo. Vjerojatno da nije imao neprospanu noć zbog mene, briga ga. Ali sad drugi put, znači pa nema šanse, ja sam rekla pa taman, nikad, znači zapalit ću tu diplomu kad dobijem, koliko mi je nebitno, da li ću sad dobiti, ali ću ja sad izvući pravdu, full. I uspjela sam. Na kraju sam uspjela. Čestitamo ti naravno na tome. Da. Ali to mogu misliti. Da. Mislim, moj put je bio dosta kompliciran, tako ćemo reći, neću reći sad težak tu da me neko žali, jadna ti, nije to, ali svašta mi se nešto posložilo što možda prosječnom studentu ne bi se posložilo. I mislim da je onda ipak puno lakše kad si ti tako bez brige, mislim nije bez brige daleko od toga, ali student si, samo je ti to nekakva tvoja životna briga i put i možeš se posvetiti tome, tako da mislim da je onda čak možda i malo lakše. A mogu misliti kako je tebi to bilo, mislim, vjerujem kako bi meni bilo, ja sam u 20-ima svojim da ja toliko puta izlazim na ispit i ne mogu, po jednostavno bi te ubilo u pojam, tako da jednostavno mogu samo razmisliti. Mislim da postoji uvijek na svakom fakultetu, uvijek nešto mora biti, neki profesor, neki ispit. Ja na primjer isto, ja sam na pravu u Osijeku i sad sam tek upisala ponavljačku 4. I to je znači baš onako ista priča, isto sve profesor gdje izlazim milion puta i jednostavno, onak ne ide, kužiš, ne ide, ali... Kad ne znaš šta bi učio i šta bi prošao, a opet te iznena. Mislim, to su ljudi koji stvarno, ja ne znam, čekat da odu u mirovinu, mislim, ne znam, šta bi drugo rekla, ali stvarno neke stvari ne mogu se odmah riješiti, a kako bude bit će, ajde, riješit će se nekako. Vrijedi, vjerujem da ne vrijedi. Da, znam sve. Koliko se stresirati, jer na kraju krajeva ne možeš to promijeniti. Da. Da možeš, već bi promijenila, jel? Da. Evo Daniela, hvala ti puno što si došla sudjelovati, što si podijelila sve svoje informacije s nama i s našim slušateljima. Ja vjerujem da će se neko naći kome će ovo stvarno pomoći, a i nama je naravno bilo lijepo slušati tebe i tvoju priču. Mi ti želimo svu sreću u tvojem daljem životu, u poslu, u svim aspektima, ajmo reći, života. Želimo ti uspjeh, naravno. Hvala vam puno. Htjela sam samo još reći da kako da kažem, strojarstvo u Slavonskom Brodu je dobar fakultet, da se ne misli sad to što sam ja rekla te stvari. Stvarno je dobar fakultet i ima jako puno dobrih profesora, kvalitetnih ljudi prije svega, zanemarimo njihovu profesiju. Dekan nam je bio top čovjek, znači stvarno čovjek kojeg možeš pokucati u bilo koje doba dana noći, reći smeta mi to, želim to, stvarno je top.
referada tete su isto stvarno ok. I dosta profesora je zbilja korektno, ali naravno da uvijek ima određen broj onih koji misle da su jači od svih nas. Da. Nažalost. Evo, želim ti se i ja isto još jednom zahvaliti što si pristala sudjelovati i podijeliti nekako svoju priču. Ja bih samo evo za kraj htjela napomenuti svima onima koji nas slušaju da ukoliko imaju nekih dodatnih pitanja, uvijek nam se mogu obratiti. Mogu nam se obratiti putem maila ili u komentarima na našem YouTube kanalu. I mislim da je to. Do slušanja i Bye.